nama sa scenario sa kamu murah-murah soal mamai para nang agis sila Ido. nga Ono. ala na huingot na jolo tikrihu tau homido haru matangkaw ni jolma Parro matangkaon. Ono. saunari dampak ni metsoson ya terbuka sudi lo do malanjo na hurang tarboto Iya. lo do na hurang akka selama dalaton tarboto Madalato na ha. babadalaton ka gerejo Iya. madalaton ka adat madalaton otik Songoni do tetangga tay nari. ma Bapak ni si Jumongga. si Jumong Tinggal. Ada. Hola mersita dan itu kan yang ngamar rumah tangga ya. Mersita dan itu halak siliban. Tertarik ben mereng botar di Medsos. siliban matong do. medsos Tinggal masih Jumongga do bapak na ijebu. Oh inat tai do. Alay mau menurut tahu justru sebaliknya udah. ame Mula menurut tahu sebetulnya mulai stop 70-an nga turun moral di halak kita. Di huta pengen apa dirang-dirang jod. Ido. Nah gawi masalah di saat tidak ada medsos jadi dang pola terekspos. ido Sebetulnya nggak dah. Dak pula do. Ibu tahu do abak sendiri. Nama do nau. Ana mati. Nama do nau. Marhale mau tuh buru-buru di huta. Jadi anggota. ala ka berapa tangga orang berapa tangga Daw. Matu marhale mamane huta. Tu boru A. HP saut di mana tu boru B. b Ibu tuh hamu do. Di huta do kejadian do. Tubuh mah anak-anak. Bawa moding. Tubuh mah anak-anak hola boru. Kecewa mana? manguli Mula ke mana tu sinjot toilet no. oh nah how Julu. Tu Boru A. Boru A. Di huta do jarak 1 kilometer do jebuna. Gimana? jadi mau lo cerita orang to dan dibawa masalah mau lo cerita di lagu adong diciptakan 3 gypsy lu tanya Tiga gypsy ya. Marpau lagu inat tayo gabi habang Oh, jadi ibarat ambiriton gabi tinggal ko na maton Bolo halak Kazakhstan medokun. Enggak jantan, enggak betina sama aja sama aja pengalamannya. orang udah Yang penting keringatan. Ya sudah lah. oke ngomong aja lagi Kita Jangan beli melarat. tasimak malagon sapatan ni anak tayo Sapat. gabi korban matok pinap Dak lagi. namar silango Oh. ayo tapay mak Seganai pikiranku ditiki parsirangani huingot ma anak tai hacit nai taononi Manetek madai luki Dina majalang tangami Mersirang do HP itu Naso kami Sapatani anak tai Napati urhon dalagang oluani
Sapatani ase ako Tuhalak silebani Marsada-sada bulungan Naso marsiado bani Sapatani anak tai Sapatani anak tai manang tua oku tai mana manggonggong todimi napati urhon dalakang oluani Sapatani anak tai Sapatani anak tai manang tua oku tai mana manggonggong todimi napati urhon dalakang oluani oku tai mana manggonggong todimi napati urhon dalakang oluani Ngeri dong kan? Batu dan di persirangan. Itu dia masa matanya. Sapatani. Asalnya mau naksi patumi. Tetap anak yang jadi I korban. korban. Oke.